ISEZERANO.com. Ni nkaho yakababaje ati murashaka yuko izi nyigisho aba arizo tukomeza kujya twigisha. It was like he was asking them, would you love us to always teach these teachings? Byari bimubabaje cyane. It had grieved him so much. Yarebaga nkuko tureba uyu munsi wa none, nkareba nk'imyaka yanjye nkavuga ngo mu minsi itaha abakecuru abasaza baraba baciyeho. It just as I look at things now that those who are elderly are going to die. Aba bantu yari yarigishije ko abona batarimo batera intambwe. These people he had taught are not taking any steps. Ko arimo abona batigira imbere. They are not pushing forward. Barakigishwa za nyigisho za mbere. They are being taught the same teachings that were kwihana ibyaha. Repentance of sins. Ugahora wihana buri gihe. Always repenting. Imyaka 3 irashize. 3 years you're still repenting. Irashize. 5 years you're still repenting. Urakihana byaha bya mbere. You're still repenting the same sins you used to. Urakihana ubusinzi. You're still repenting urakihana ubusambanyi. Of sexuality. Urabona ntiwigeze wigira imbere na gatoya. You've never taken any step forward. Aho watangiriye niho ukiri. Where you began from is where you're still standing. Kwizera Imana. Faith in God. Ugasanga ntiwizeye Imana. You find yourself not ugasanga believing in God. Wari naho ngaho ukiri. The step you were at, you're still kwizera there. Imana. Having faith in kandi the Lord. turashyiramo imbaraga yo kuza mu itorero. And daily we put effort to come to church. Every day I come to church. Kuwa gatatu ndaterana. On Wednesday I gather. Kuwa gatanu ndaterana. On Friday I gather. Ariko ndacyagomba kwigishwa kwizera Imana. But I'm still taught to believe in God. Aho natangiriye niho nkiri. Where I began from Paulo biramubabaza. So it grieved Paul. Kubatizwa. Baptism. Hallelujah. Hallelujah. Kubatizwa. Baptism. Nkaba maze igihe kinini mu itorero. I've spent so long in church. Uru rufatiro rwo kubatizwa ntarwo nsobanukiwe. And I don't understand this foundation of baptism. Or I even don't want to do it. Hallelujah. Hallelujah. Kurambikwa ibiganza. Laying on of hands. Ngo twuzure umwuka wera. So that we are filled with the Holy Spirit. Ibyo akaba ari byo nkirimo. And those are the things I'm still fighting for. Kuzuka kw'abapfuye. The resurrection of the dead. Izo nyigisho zose zagaragazaga abana batoya nizo dutangiriraho. All those teachings that show infants are the ones we begin from. Amen. Hallelujah. Paulo rero ntabwo yashakaga yuko bagumaho ngaho. So Paul didn't want them to keep at that same place. Dusimbutse tukajya mu kuva. If we go to Exodus. Abayisiraheli bava muri Egiputa. When the Israelites were coming from Egypt. Mu buretwa bwa Satani. In the slavery of the devil. Iyo baza kuza kugumaho ngaho mu butayu. If they had stayed in the desert. Kuko ibingibi byose agakiza bakabonye bavuye muri Egiputa. Because they got salvation after kuko niho bahuye n'umwami wabo arababwira ati niho bavuganye n'Imana ibabwira kuva mu buretwa kwibakuye mu buretwa igiye kubajyana mu gihugu cyasezeranijwe. Because that's where God spoke to them that he's going to get them out of slavery and take them to the ibaha umuyobozi uzabajyana. He gave them a leader that would lead them to that place. Ubitekereze nawe iyo baza kuza kwambuka bakagenda bakagera mu butayu bakwigumira mu butayu. Think about it if they had crossed the Red Sea and stayed in the wilderness. Mu butayu niho baherewe kubatizwa. In the wilderness is where they were baptized. Mu butayu niho baherewe agakiza bamaze kwambuka. After crossing. Mu butayu niho buzuriye umwuka wera. It is in the desert that they were filled with the Holy Spirit. Ariko baganaga mu gihugu cy'isezerano. But they were heading to the promised land. Amagambo twatangiriyeho rero aravuga ngo. The words we began with are saying ngo kwigira imbere ngo twigira imbere ngo aho dutunganirizwa rwose. That going forward to our place of perfection. Twigira imbere aho dutunganirizwa rwose. Going forward to our place of perfection. Ko kuguma mu butayu. Let us not keep in the desert. Mu butayu hakiri rwa rufatira hakiri ya mirimo ya kera hakiri za nyigisho za mbere. In the desert where there is the old foundation where there are still those teachings. Mu butayu harebye usanga aho ngaho hariho bari bagikorera ibyaha byinshi cyane. It is in the desert that they did most sins. Aha mbere tubona bagitekereza ibyo muri Egiputa ibintu byerekeranye n'inda. The first thing we see is them thinking about bikabacumuza bigatuma bitotomba. And they sin to God. Kuba tumaze imyaka ingaho ukaba ugitekereza ibintu by'inda. Spending all these years and you still thinking about your utizeye Imana yawe yagukuye muri Egiputa igukujemo amaboko akomeye. Not believing the God who got you from Egypt with strong hands. Itandukanije inyanja itukura ukambuka. And he split the Red Sea and you crossed. Amen. Hallelujah. Bibiliya iratubwira ngo twigira imbere aho dutunganirizwa rwose. The Bible says that let's go forward to our place of perfection. Mu minsi itambutse twize ijambo ry'Imana rijyana n'iringiri tubonye. In the past days uko twabigenza turwana nabyo dushaka ukuntu twabigenza. However much we would do, we fight to get a way through. Amen. Hallelujah. Uwa mbere yaratubwiye agake nasigaranye aratubwira ngo
kwiga ijambo ry'Imana cyangwa gusoma ijambo ry'Imana, iryo ngiryo niryo tubashisha kwigira imbere. Someone told us that learning or studying the word of God is the one that pushes us forward. Uwundi wa kabiri aratubwira ngo ibibazo n'ibigeragezo birahari mu nzira aho tugenda. The challenges and problems are in our way. Ngo kandi ngo iyo twigiye imbere tuba dufite ahantu tuvuye naho tugenda tugana. When we are pushing forward, there is a place we are from and where we are heading. Hari igihe tugenda rero tutazi aho tugana. So there is a times we walk when we don't know where we are going. Hari igihe tutaba tuzi aho tuva. At times we don't know where we come from. Abangaba Abaheburayo, so these Hebrews, ntabwo bari bazi aho bagana. They never knew where they were heading. Ntibanavaga naho bari kuko baheraga muri izo nyigisho za mbere. And they were always stuck in the same place aho because they were in the Imana same babwira ngo baracyari impinja. Where the servant of God tells them that they are still infants. Baracyaramizwa amata. Even the years they've spent in church, they're still being given milk. Aho wahereye. It means you don't know where you began from. Nta gipimo cyo kwipima ngo urebe aho ugana. You don't have a measurement of knowing where you're heading. Ntuzi niba uyu mwaka iki cyanditswe hari icyo kigusigiye. You don't know where this scripture has left you with something this year. Ntuzi niba icyatambutse hari icyo cyagusigiye. And you don't know whether the previous scripture also left you with something. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Twigira imbere. Going forward. Kugeraho dutunganirizwa rwose. To our place of perfection. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riravuga mu Batesaloniki 5:23, reka twasome 5. Abatesaloniki bambere, Abatesaloniki bambere. First Thessalonians 5:23. First Thessalonians chapter 5 verse 23. Dusome mu izina rya Yesu. Abatesaloniki bambere 5:23. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. 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 Ngo umubiri wacu, ubugingo n'umwuka birindwe. That may our body, soul and spirit be kept. Kugira ngo kuri wa munsi utazagaragaraho umugayo. So that you'll be blameless on the other day. Mu rugendo rwacu, in our journey, hari ibintu bitatu tugomba kujya twitaho. There are 3 things that we should take care of. Ijambo ry'Imana mu bakozi abatubanjirije ababanjije mu cyumweru cyashize, navuze yuko bavuze yuko ibyanditswe ari byo bidufasha kugira ngo tugende muri uru rugendo. The word that was said by the previous preachers is that the scriptures are the ones that help us to walk in this journey. Twongera kubona yuko mu butayu nabo bagaburirwaga manu, bari bafite ibyo barya. And even in the desert they were given food to eat. Kugira ngo bakomezwe babashishe rwa rugendo. So that they are strengthened and continue with the journey. Natwe ijambo ry'Imana niryo turya kugira ngo dukomezwe rwose. So we too eat the word to be strengthened and empowered. Umukozi w'Imana yaravuze ngo, Servant of God said, ngo iyo tuririye, when we eat the word, iyo dusomye ijambo ry'Imana, when we read the word of God, riragenda rikajya muri twebwe. It goes in our inside. Rikabikwa muri twebwe. And it is kept in the inside of us. Ngiyo ribitswe muri twebwe, so when it is kept in us, tugira imbaraga. We are empowered. Nukuvuga ngo iki? What does that mean? Nukuvuga ngo iyo narisomye, it means that when I've read it, rikaba riri muri jewe, and it is in the inside of me, uko ngenda ndisoma, the more I read it, niko mu mwuka hanjye hagenda harushaho kwiyongera no gukomera. That is how my spirit is strengthened and growing. Niho hahandi, that's where you find, yavuze ngo iyo uhagaze imbere y'abantu, he said that when you stand before people, abadayimoni barakureba bakagutinya. The demons look at you and they fear you. Amen. Amen. Dufite urugero rwiza rwa Kristo Yesu. We have a good example of Christ. Aho yagendaga arimo avuga ubutumwa aza kuza guhura na wa wundi wari wuzuye abadayimoni, where he was preaching and met this person who was filled with demons, ngo amubonera kure. Who was in the graveyard and he saw him from a distance. Kristo Yesu, it means that Christ tumufashe nk'umuntu, when we take him as a human being, he was filled with the word of God. Dayimoni mubonera kure, and the demon saw him from a distance, itangira gusakuza atarayivugisha, and he began shouting before he even spoke anything to the demon. Amen. Hallelujah. Uwo mukozi w'Imana nawe yaratubwiye ngo, that servant of God also told us, ijambo ry'Imana turifite muri twebwe, when we are filled with the word of God, ntabwo dutinya abadayimoni.
we are the demons. kuko tuba twuzuye muri twebwe, Because we are filled in our kuko inside. mu mwuka wacu haba huzuye. Because our spirit is filled. Ariko noneho But now, hari uburyo ki turisohora there is a time we bring it out tukarivuga, and speak it out. twarivuga And when we speak it out, rigasohoka ari bombe, it comes out as noneho a bomb. rikarasa. And it shoots. Niho wa mudayimoni That's why the other demon wabonye Yesu amuboneye kure, who saw Christ in kuko a Yesu distance, yuzuye ijambo ry'Imana, because Jesus was filled with the ataramuvugisha before he even spoke to atangira him, gusakuza and he began ati shouting duhuriye hehe. that how have we Ariko met? Yesu avuze, But when Jesus said, dayimoni iratangira nayo iravuga ngo amwohereze mu gituro. the demon also began saying that please send me to the graveyard. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Aramubwira ngo ntamwice urw'agashinyaguro. Told me that don't kill me. Haleluya. Amen. Iyo rero turifite muri twebwe, So when we have the word rigira of God in our umumaro, inside, it is of rigira importance. umumaro abadayimoni batubona bagahita bahunga. It is of importance in that when the Abagiye see bakora us, they flee. amadelivrance cyane bagiye babibona, kuko iyo murimo mukora delivrance harimo igihe uhagarara aho ngaho uri umukozi w'Imana, dayimoni iri aho ngaho ikavuga ati wowe uje gukora iki, igatangira kukurondora aho Those ngaho. who do deliverance at times, Ariko someone, the demon wakirukana, speaks to you. bombi igasohoka ikirukana ba badayimoni bagasohoka aho ngaho. When you send them away, the demons go away. Turagaruka kuri Yakobo wavuze ngo iyo dusomye ijambo ry'Imana cyangwa se iyo turitunze muri twebwe ntiturishyire mu bikorwa, bisa no kwirebera mu ndorerwamo twarangiza tukiyobera. So we come back to James, who says that when we read the word of God and don't put it in practice, it is like looking yourself in the mirror and you forget what you've just seen. Amen. Hallelujah. Yongeye gutanga urugero rwiza aravuga He again ngo gave a good example in ngo saying iyo turisohoye that when it comes out of us, ntirikubita gusa, it doesn't just hit, ahubwo rirahindukira nanone but it comes back rikatubera ingabo idukingira, and shields us. imyambi uwo muba turasa From the igahita arrows. ikora kuri iyo ngabo. It shields us from the arrows that are sent from the devil. Ritubera It becomes a shield. Amen. Amen. Noneho kuko dufite ijambo ry'Imana muri twebwe, So now because we have the word of amahoro God in y'Imana us, yuzura muri the twebwe. peace of God Nta is filled in bwoba us. tugira. We are not Nta scared. guhura n'umusazi ngo ubwoba bukwice ngo uvuge ngo abadayimoni baraje. You don't meet a crazy man and say that the Iyo demons are twicaye coming. mu itorero tuba tuzi yuko dukikijwe n'ingabo zo mu When ijuru. we are seated in church, we know we Iyo are twicaye surrounded mu by itorero heavenly tuba armies. tuzi yuko turi abana b'Imana turi kumwe na papa, ntawe ushobora When we are kuduhangara. seated here, we know that we are children of God with our Father, and no one can Sekirite fight against us. sekirite ya perezida iyo yari ahantu baba bazi yuko umutekano uhari, nta bwoba wumva ufite. When a president is in a certain place, he is very secure, so you can't be scared when you're in that place. Natwe rero So we also, iyo dufite ijambo ry'Imana rikaba rinyuzuye rikaba rikuzuye tukaba tungana when gutya, I'm filled with your word and you're nta filled with the word, and we are dayimoni like mu this, izina rya Yesu ubasha there kuduhangara. is no demon that can come against us. Noneho twatangira gusohora ijambo So ry'Imana when we begin speaking it out, tukamurasa imyambi. we shoot him. Noneho niyo agerageza kurasa ari kure, And when he tries to shoot us, when he's in distance, igasanga dufite ingabo he idukingiye. finds us shielded. Aleluya. Hallelujah. Undi mukozi w'Imana navuze ngo we yaratubwiye ngo Another servant of God also told us ngo mu nzira iyo tugendamo that in the journey we are walking, ibigeragezo ni byinshi, there are lots of challenges, ibibazo ni there are byinshi, lots of problems. ntawe uzabibuza kuza, No one will prevent them from coming. ngo ariko But utujyana mu nzira, the person who is walking with us in that way, uduhamagara utubwira ngo twigire imbere, the one who has called us to go forward, arahari he is there. kandi yarahaciye, And he has gone through that yabinyuzemo place. ibyo ngibyo, He went through the kandi journey. yaratubwiye And he told us ngo ntazaduhana, that he will never leave us ngo alone. ntitukwiye kugira We are ubwoba. not supposed to be. Nubwo yari agiye avuye mu bigishwa be, Though he went for his ariko we disciples, yaragiye kuza nk'umwuka wera. but he had gone to come as the Uyu Holy munsi wa Spirit. none rero So today, ndababwira umwuka wera, I'm telling you the Holy Hallelujah. Spirit. ntabwo azaduhana, He won't leave us. ntabwo He azadutererana, won't leave us alone. azabana natwe, always be with us. azatwereka ya nzira He will show us iyo the way dukwiye gucamo, that we're supposed to go ariko in. ntitumere nk'abaheburayo But let us not be ngo like the dukomeze Hebrews tugume mu bya mbere, And be hari icyo stagnant in tugomba the gukora. elementary teachings. Abatesaloniki baravuze ahangaha, In mu the- Batesaloniki baravuze In the book ahangaha of 1 Thessalonians, they've said ngo ubugingo bwacu, that our soul, umwuka wacu our spirit, n'umubiri wacu and our body, birarindwi. they may be kept. Haleluya. Amen. Iyo dukijijwe, When we are saved, navuze yuko umuntu agizwe n'ibice I bitatu. say that a person is made up of 3 things. Iyo dukijijwe, When we get twakiriye Kristo mu bugingo bwacu, have received Christ in our ni souls, Imana iba izanye imbuto
It is God that has ikayitera brought the muri seed twebwe. and puts it in us. Yitera he? Where does he put it? Yitera hahandi dusa na Kristo, He plants in a hahandi place where we Imana resemble like yahumekeye Christ. muri twebwe umwuka wayo, hanyuma ngo umuntu agasa nayo. Where God breathed his breath and a person Aho looks ni like mu him. mwuka. That is in the spirit. Ni imbuto ishyira aho ngaho. It is a seed that he Iyo plants mbuto there. rero When that seed, iruzuye, it is ubwayo well equipped. iruzuye, It is equipped in itself. yuzuye ubumana, It has yuzuye godliness. kugira It neza, has goodness. yuzuye ubushobozi, It has ability. yuzuye buri kintu cyose washaka mu It Mana. is, has each and Ni everything that Imana we nzima desire in izigatura muri God. wowe. It is God who comes and Hahandi dwells mu in you, mwuka. in that place, in the Niyo spirit. mpamvu tugira umunezero iyo tumaze gukizwa by'ukuri, That's why we receive kuko joy when we Imana truly serve. iba yaje ikicara muri twebwe. Because it is God himself who dwells in us. Amen. Hallelujah. Ubushobozi bwayo bwose, ubumana bwayo bwose. All his ability and godliness. Muri Yohani wa mbere baravuga ngo ni imbuto Imana ishyira muri In twebwe. 1 John, the Bible says that it is a seed that God plants in us. Iyo uteye imbuto mu butaka, When you've planted a seed in the soil, igihe kiragera time comes ya mbuto ikamera, and that seed grows. kandi ya mbuto iyo imeze And when it has grown, ibyara neza rwa rubuto wateye. it brings forth the Ntabwo other seed that you Ntabwo planted. nshobora gutera igishyimbo I can't plant ngo a bean kize ari ishaza. and bring Ni ukuvuga a pea. ntabwo nshobora gutera igishyimbo ngo kize ari You ishaza. can't plant a bean and brings up a pea. Iyo rero dufite imbuto y'Imana muri So twebwe, when we have the seed of God in ourselves, Imana uko ushobora kuyitekereza no kuyizera, hahandi twahereye ku rufatiro, kwizera Imana, uko uyizera, uko wayigishijwe, uko wayifashe, uko kwizera, ubwo bumana bwose buraza bugatura muri wowe. however much you believe in God, all that godliness Mu comes and dwells mbaraga, in mu you. buremere In his bwayo, power and wirebe his yicaye ku ntebe yayo, wirebe mu bishura byayo, Look at wirebe him in yafashe his isi robe. yose, uyirebe iyo Mana yose yicaye muri wowe igihe wakiraga Look Kristo at that Yesu. whole God sitting in you when you received him. Haleluya. Hallelujah. Ariko yavuze ngo But he has said that umwuka wacu, our spirit, ubugingo bwacu, our soul, n'umubiri wacu and our body, birarindwe. may they be kept. Haleluya. Amen. Kristo yaje yicaye muri twebwe, Christ has come and he's sitting in us. ariko ubugingo n'umubiri nabyo bifite ikibazo. But the soul and the body also have a problem. Kuko twibuke yuko Because let us remember, umuntu amaze gucumura, after man sinning, ibyo byose byahindanye. all those things were contaminated. Ikibazo rero tugira ni iki? So what problem do we have here? Pawulo nanone aravuga ngo Paul again says, ngo nshaka gukora ibyiza, I want to do good, ariko ibi bikantanga imbere. but the bad finds Icyo nicyo goes kibazo ahead for me. duhura nacyo. That's the problem we meet. Sinshidikanye ko bariya Abaheburayo nabo I don't think that these Hebrews, bashakaga kwigira imbere. they also wanted to move forward. Sinshidikanye yuko I undoubtedly yewe say, nawe me and you, dushaka kwigira imbere, we always want to go dushaka forward. We gutungana, want to be sanctified. dushaka kuva mu We matiku, want to get out of dushaka those kuva mu arguments. mashyari, We want to get out of dushaka grief. kuva muri bya bindi byose bitugota, We want to get out of all Ngo those things that twigire are imbere. around us ngo twigire imbere. to get forward. Ariko Pawulo aravuga But ngo Paul says ngo mbonye ishyano, that I've seen trouble. Trouble has come to me. ngo ngerageza gukora ibyiza, I try doing ngo good, ikibi kikantanga but the imbere. bad thing always comes forth. Aleluya. Hallelujah. Ikibazo kiri hehe? Where is the problem now? Ikibazo kiri mu bugingo. The problem is in the soul. Mu bugingo. In the soul. Mu bugingo. In the soul, Ahari ibitekerezo byacu, where our thoughts are, ahari amarangamutima yacu, where our emotions are, ahari ubushake bwacu. where our desires. Ibyo bintu nibyo bitugora. Those are the things that are bad Jewe in nibyo us. bingora. They're the things that are Sinzi fast wowe. against. I don't know about you. Sinzi wowe. I don't know about you. Kuko amarangamutima yacu Because our emotions, antanga imbere jewe. they always come forth. Kuko ubushake bwanjye My desire buntanga imbere. always comes forth. Kuko ubushake ibitekerezo byose bintanga imbere. My thoughts, my emotions always come before me. Haza jewe. It always comes me. I am always me first. Haza jewe. It is me. Ariko Pawulo nanone aravuga ngo But Paul again says mu mubiri ho, that in the body, umubiri we ngo awutwaza uburetwa, that he agerageza brings it kuwutreninga, He tries to agerageza train his body. kuwukoresha He iby'imbaraga tries to kugira make ngo it nawe work ukurikire. so that it Ubundi goes with the umubiri flow. wo ntacyo utwaye, The body has no kuko problem umubiri wo because the body, urakurikira.
It follows whatever you navuga ngo give it. nta bwenge ugira. I would say it is not Ubu knowledge iyo about. nzamuye ukuboko gutya When I raise my haba hand, hari umuntu wavugiye muri gihe akavuga ngo zamura it ukuboko. is a person in the inside of me who Ikibazo will say that tugira raise ni up your mu hand. bugingo. But the problem we have is in the soul, Ahari amarangamutima, where our emotions are, ahari ubushake bwacu, where our will is, ahari ihitamo ryacu. and where our choice making Duhitamo is. dute. How do we make choices? Iyo umwuka atubwiye When the Spirit has told us, zuko ujye mu materaniro, wake up and go for the gathering. soma ijambo, reka tuvuge ijambo ry'Imana kurisoma. Kujya mu materaniro ho biroroshye Let kuko us umubiri talk ushobora about kutegeka. reading the Word of God. Gusoma ijambo ry'Imana Reading the Word of God. ahatunanira. Where we fail. Iyo kubwiye ngo byuka usome ijambo When ry'Imana, He tells you to wake up and read uvugira the muri Word, wowe ngo iryamire harakonje, who speaks in you and tells you it is cold, avugira please he? cover yourself. Where does He speak from? ntavugira muri wowe imbere. Doesn't He speak from you? In the Ihitamo inside? ryawe riba rimeze rite? How is your choice? Ihitamo ryawe rirakubwira ngo uryame. What does the choice tells you that please sleep? Ihitamo ryawe rirakubwira ngo ntiburacya. Your choice tells you Ihitamo it's not yet ryawe morning. rirakubwira ngo harakonje. It is very cold. That's what your choice tells you. Haleluya. Hallelujah. Aho rero niho haba isibaniro ry'ibintu byose. So in that place, that's where everything is. Ariko Pawulo aravuze ngo But Paul has said, aho ngaho naho in that very place, harindwe. that place should Niba also be urimo kept. utunganya wowe ubwawe, If you're trying to ariko sanctify injira yourself, naho ngaho mu bugingo bwawe you should also get to your soul urebe uko bimeze. and look at how things are. Amen. Amen. Noneho nihamara gutungana, And after cleansing or umubiri sanctifying nawo that place, even the body, urawutreninga, you will train it. ukawubwira uti tubyuka saa 9. And you will tell it, we wake up at 3. Uwundi munsi ukurikiyeho ukakubwira uti ya mahitamo akakubwira ati twiryamire. The next morning, your heart tells you that please cover yourself and sleep. Ukabwira umubiri uti duhaguruke saa 9 You zageze. tell your body Wo that let's ushyira stand ku up. ikosi wagera It ku is ngaho three. ugafatwa. You train it and it goes on along. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nibwira sinzi igisirikare ariko njya numva bavuga ngo I'm not iyo an army bagiye ku person. ikosi But if you go for a, na wa wundi w'intege even nkeya the weakest person nawe aramenyera. is also, he Isaha also works bakorera it out. kamucaka niba ari kamucaka niba ari kwa kundi kwirukanka aba yarayifashe mu The mutwe. time they wake up to exercise in the morning, he has it in Iyo his head. turebye abana bacu kuri iki gihe ayo masaha baba baryamye basinziriye. If we look at our children today, at that time they are already Ariko asleep. abasirikare But the army people, isaha bababwiriye niyo bakora. the time they told them, it is the same time they wake up. Batreninze umubiri wabo. They trained their body. Ntibaba babishaka ariko bawushyize ku ikosi. They don't want to do it, but they train Umubiri their body to ukagera aho do ngaho that. ukemera. And the body goes on and gets used. Ukazasanga na wa wundi ukoresha ikosa abandi niwe waryamaga kuruta And abandi. you find yourself, even the other Ariko person who's yarabifashe training birafata. is the one who is to sleep for long, but he's Ariko trained his body. twebwe But we ourselves, Bite. what's wrong? Wakibaza rero uti ndabigerageza ndagira gute, reka turebe ukuntu twabigenza. You would ask yourself, how can I do it? I also want to get there, but how? Aravuze ngo Pawulo aravuze Paul ngo has said that umubiri umwuka wacu, our spirit, ubugingo our bwacu soul, n'umubiri and our body, birarindwe. they should be kept. Twarakijijwe, We are saved. umwuka tukabona ni sawa, The spirit, it is ariko okay. ubugingo bikanga, But the soul ariko always umubiri fails us. bikanga. And even in the body, it fails. Tukabishaka tugafata ibyemezo tuvuye We hano, always seek and do get even decisions. ariko twagera hariya But bikanga. when we reach home, things don't work Tubigenze out. dute? What should we do? Tubikore gute? What can we do? Natangiye mvuga ngo I began saying, turi hano kugira ngo dufashanye, we are here to turi help one hano kugira ngo another. dutyazanye, We are here to turi hano sharpen one kugira ngo another. twumve ibishya, We are here to turi hear hano new kugira ngo things. twumve abatubanjirije uko We are byagenze. here to hear from those who are before us. How did it happen? Nta wundi muntu rero wabidushoboza. So there is no other person that would enable you. Nubwo twavuze ko muri uku kugenda ijambo ry'Imana ari ryo ritubashisha, So we say that in this journey we are enabled by the word. nubwo twabonye yuko Kristo Yesu ariwe watubanjirije agaca muri iyo nzira, Though it is Christ who went past nubwo in that tuzi yuko way, turi kumwe nawe, though we know that we are with him, nubwo tuzi yuko aturwanirira, though we know that he fights for us, ariko hari ikindi kintu numva twakongera muri urwo but rugendo. there is some extra thing that I think we should add in Iyo that journey. turebye Abayisiraheli When we look at the Israelites, ntabwo baryaga manu gusa. they never only ate man. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Hari n'igihe bahagarara akenshi ubugingo bwabo naho nibwo bwabateraga ikibazo, At times they also had challenges with their soul. kuko mu kuva ibice 40 ISEZERANO.com. Exodus chapter 40. kuva 40 Exodus 40. ariyo 38
gira umurongo wa 36. Exodus 40, verse 36. kuva ibice 40 n'umurongo wa 36. Kandi mu rugendo rwabo rwose uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, abayisiraheli barahagurukaga bakagenda. Komeza. Ariko icyo gicu kitaraterurwaho ntibagende bakageza umunsi giteruweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isiraheli yose mu rugendo rwabo rwose. Amen. Amen. Abayisiraheli nabo bari bafite urugendo bagenda, ariko nubwo baryaga, nubwo babonaga amazi mu butayu, bari bafite ikibayobora. Bayoborwaga ngo n'igicu ku manywa, nijoro bakayoborwa n'inkingi y'umuriro. Haleluya. Bikabayobora. It used to lead them. Byaba byagumye aho ngaho bitagenda, And when they were stuck in one position, bagahagarara. they would stand. Akenshi Most of the iyo times, turebye uko urwo rugendo rwari rumeze, when we look at how the journey was, dusanga barahagarikwaga n'ibyaha byabo. we find that they were Iyo babaga standing still because of their bacumuye, sins. When they would sin, ntabwo bagendaga. they wouldn't push forward. Iyo babaga bitotombye, When they had grieved, cyarahagararaga, it would stand still, ntibagende. and they would not go forward. Akenshi rero natwe So most of the time, mu buryo bw'umwuka, in the spirit, iyo twacumuye, when we sin, igicu gisa naho gicecetse, the clouds seem umwuka wera silent, ntidusubire kumwumva, and we don't hear the spirit bigahagarara, anymore. He keeps ntitubashe silence, kugenda, and we are not kugeza walking igihe tuzakuriramo cya kindi until the moment we get twakoze, out the other sin that we've umwuka wera committed, akabona gusubira guhaguruka no kuvugana and natwe. the spirit comes back and speaks with us. Haleluya. Hallelujah. Iyo rero dukijijwe, So when we are saved, nababwiye yuko mu I mwuka told you that in the spirit, Imana iza igatura muri twebwe God comes mu and dwells in bumana us bwayo bwose, in His godliness. ngo jye na data Me and the Father n'umwuka wera and the Holy Spirit, tuzaza tubane nawe. we shall come and be with you. Iyo aje rero gutura muri twebwe, So when He comes to dwell in us, aruzura muri twebwe. He fills us. Ijambo ry'Imana ritubwira rero The Word of God tells guhora us ducunga ibyo bicuko ari bitatu. that we should always be Mu aware of mwuka ni those things. ukuvuga ngo It means that in the Spirit, tugahora twuzuye, we should always be filled, kuzura umwuka wera. being filled with the Ntabwo ari Holy ukuvuga Spirit. ngo kwa kundi nawuzuye nawakiriye biherera aho ngaho. Not saying that the other time I Ni received uguhora it, it should be dushaka that. kuwuzura, We should always ni seek uguhora to be filled twinginga with the Imana kugira Spirit. ngo iwuzuze muri We should twebwe. beseech God to fill us Noneho with the iyo Spirit. twuzuye uwo mwuka wera, So when we are iyo filled with the duhora Holy dufite Spirit, iyo nyota, when we always have the iyo thirst, duhora dushaka kuwuzura, when we are always wanting to be filled with ngo the Spirit, imigezi y'amazi y'ubugingo that the source of what is of life iratemba. comes out Iyo of uhora us, it wuzuza flows. ikintu ucyuzuza, When you're always feeling something, bigera aho ngaho bigatemba. a time reaches and it Iyo overflows. bitemze rero, So when it flows, bitembera hehe? it flows Bitembera muri bwa bugingo. in the other soul. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Uko duhora dushaka The y'Imana, way we keep on uko seeking the duhora other dusoma God, ijambo ry'Imana nk'uko the way baritubwiye, we keep on reading the word just uko like they duhora told us, duterana n'abandi, the way we keep on gathering uko with duhora others, dushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana the twabwiwe, way we keep on putting in iryo ari practice ryo the word we've ryose, started, whichever word it iryo ari is, ryo ryose, whatever word tuba it is, turimo tubuganiza, dusa naho tubuganiza amazi hahandi mu bugingo. we are transferring water to the soul. Uko tubuganizamo rero, Just as we are iki transferring it to twamenye the uyu soul, munsi what we've known today, kizamura santimetero z'amazi, the level goes on, kizamura umwuka wera. it raises the spirit. Ejo twamenya ibyo gutanga, And if we get to know more tukabishyira about mu giving bikorwa, and put it in action, bikazamuka. it goes on rising. Ejo twasoma ibindi And bindi, next time if we read something else, twasoma bya bindi twahereyeho, if we read things we began with, twasoma ibyo kurambikaho ibiganza if we read laying on of hands, bikuzura, it also feels. twasoma ibyo kubatizwa If we read about baptism, bikazamuka, it also rises the twasoma level. ibyo gukiranuka When we read about righteousness, bikazamuka, it raises twasoma the level. ijambo, uko tugenda dusoma ijambo The way we go umunsi on ku reading the word on wundi a daily turishyira mu basis, bikorwa, putting it in action, niko tugenda twuzura, that's how we go on niko being tugenda filled. tuba banini mu mwuka, We keep on niko enlarging in the abadayimoni spirit. bagenda badutinya, And that's how niko demons iyo distance dusohoye themselves ijambo from ya us. myambi isohoka, And that's when niko we yanga speak that bidukingira, word. ISEZERANO.com. niko y'amazi cyangwa se bya bindi byuzuye bwa bumana bwuzuye muri twebwe
That's how that godliness has butembera filled in mu us. bugingo It kuko flows into the bwuzuye spirit because the spirit has been bitembera filled. mu bugingo So it flows into the niko spirit. ibyaha bivaho That's how sins niko are taken ntekereza ngo away. sinajya gusambana kuko umwami wanjye atabikunda That's why I think I can't niko commit, I ntekereza can't ngo go to sinanywa sexuality inzoga kuko because my umwami king wanjye doesn't like it. atabikunda I can't drink buri because my cyaha king doesn't cyose like it. kigatangira kwibwiriza So kigahunga every sin finds its way out. haleluya Hallelujah. niko za ntambwe zanjye zajyaga kwa maraya ziburizwamo That's how my steps that have been taken to niko wa prostitution mugoroba najyaga are mu taken kabari away. njyanye amaguru yanjye nkajya mu kabari nkicara aho ngaho biburizwamo That's how me who was going to the bar goes out. nta tegeko rya leta rimbujije Without any law that has ahubwo kubera governed me to do yuko that. ndimo ngenda nuzuzwa buri munsi But because I'm filled on a daily biranyorohera basis, noneho so it becomes nkamera easy for me. nko muri ezekiyeli uko avuga And I become just like ukuntu he said in amazi Ezekiel. agenda yabara areba ahantu azamuka That he goes on ngo seeing kugeza water igihe urwo ruzi rwatembera ukaba rwinshi until the ku other buryo river was adashobora filled, kurwogamo in that he couldn't ari swim rwo in it. rumujyana aho rushaka It is the river that uko takes niko him wherever he wants tuzashobozwa to be. urugendo That's how we shall be enabled uko in niko this umwuka journey. wera tuyobora That's how the Spirit uko leads niko us. akubwira washakaga kujya mu kabari That's how he tells you who ariko wanted to go kuko to a bar. wuzuye hahandi mu mwuka But because you felt in the kuko Spirit, n'ubugingo bwawe burinzwe noneho bya bitekerezo bitakikubwira kujya mu and kabari your soul is also kept, and kuko your thoughts don't take you to a byamenetse bar. bikagera no mu mubiri amaguru ntabashe kujyayo Because it has overflown, and even your body can't go to a usanga bar. wavuye muri izo nzira noneho ugasanga urimo uratunganya ntunazi n'igihe waviriye You mu find kabare yourself doing ntunazi right n'igihe things and warekeye don't know ibyaha even when you ntabwo love them. bisobanukirwa Amen. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. imana ishimwe Praise the living turi mu God. rugendo We are in a journey. turi mu rugendo We are in a journey. twatangiye tuvuga We ngo began saying, tureke yari yaruzuye rya jambo ry'imana ryari ryaruzuye muri we ubugingo bwe buratungana bigera mu mubiri ijambo ry'imana yararisoroga bakaryumva noneho ba bandi bose bumva yuko bagiye iwe barindwa dukwiye kwigira imbere tukageraho abaturanyi bacu mu mudugudu iwacu baduhungiraho batavuga ngo ni kwa murokore gusa ahubwo baduhungiraho ikibazo cyaza kumva agomba kujya iwawe yajya gushaka amafaranga muri banki akumva arajijinganya akavuga ati nahungira kwa pasiteri Robert cyangwa nahungira kwa Cynthia utitwa pasiteri kuko pasiteri wenda bashobora kuba titire nayo aya mafaranga ngiye gufata muri banki ninde agasanga ni Cynthia. Haleluya. Hallelujah. Dukwiye kugera hahandi twinjira muri butike cyangwa se tukinjira muri alimentation wavugana n'abantu bakumva urasizwe urahumura neza. Bakavuga ngo uriya muntu ninde wari wahura n'umuntu witeye perfume yatambuka yamara gutambuka gusa ageze hariya ukagira gutya izuru ukavuga ngo ninde muntu unyuze hano. Dukwiye kwigira imbere ro kugeraho dutambuka abantu bakavuga ngo ninde unyuze hano. Nongeye gutekereza kuri Kristo Yesu. Ndavuga ngo ariko Yesu yari afite ikintu ki
twibuke ko yari yambaye What did umubiri Jesus have? He was human. ku buryo ahagurutse umugabo ufite umugore In that he made people leave their wives bagata and amago husbands. yabo They left their homes bakaza bagakurikira uwo mugabo and followed him. amen Amen. bagakurikira uwo mugabo batari bazi naho yaturutse n'ibiki byose wari waravukiye mu mudugudu badaha n'agaciro kuko Natanayeli yavuze ngo mbese ngo muri uwo mudugudu i Nazareti hari ikiza cyavayo. And they followed that man who seemed not to have any origin because Nathanael said that byabo could anything come out of Nazareth? So they left dukwiye their things and kwigira followed imbere him. kugeraho abantu bata ibintu byabo umugoroba bakajya bakaza mu rugo rwawe We are kumva supposed ibikuvamo. to get forward up to a place people leave their things and come to listen from you. Dukwiye kwigira imbere kugeraho dukerereza abagenzi mu nzira zabo bagahagarara bagakererwa. We are supposed to get to a place where people delay because of us, kubw'ibyiza biduturuka because of the good things that come out of us. ariko turabihabwa nande But who gives that to us? twuzura umwuka wera Let us be filled with the Holy wongere Spirit. wuzure And again be filled with the wongere Holy Spirit. wuzure And again be filled with the Holy noneho Spirit. umene mu bugingo bwawe And it shall ubugingo open bwawe over into your ubucunge soul. urebe amarangamutima Be yawe cautious about your emotions, urebe guhitamo kwawe your choice making, urebe ubushake bwawe and your will. ureke bumenweho ya mavuta cyangwa bumenweho wa mwuka wera Let it be overpowered onto the atmosphere, ibutunganye and it will sanctify uhige it, icyaha kiri aho ngaho kugira ngo nacyo kisenderezwe na ya that it mazi. will find any sin that is in you and it will overpower Iyo it. tuvomera imbuto zacu mu bafite twa turima tw'igikoni When we water our vegetables nta back rubuto home, na rumwe usiga there is no nta vegetable that you leave rubwije ushobora behind. gusiga There is nothing kuko of them uvuga that you ngo can leave n'uru out. narwo igihe urunguru nzaba maze kurumaraho imbuto urunguru narwo nzarura. Because if you say if this one is rising Uraruvomera now, narwo. even the other one will come up Hari tomorrow. So you icyaba water gisigaye it. mu marangamutima Is yawe, there anything that is hari in your icyaba emotions? gisigaye mu mahitamo Is yawe, there anything that is in your choice hari making? icyaba gisigaye mu bitekerezo byawe bimeze nabi Is there anything that is in your will that is rikubwira not kwangana right in your rikubwira thoughts, kubeshya rikubwira buri kimwe that cyose. tells you to lie, to hate one another, and all those bad things? Twuzure umwuka wera Let us be filled with the Holy Spirit, tureke umwuka wera avomere cyangwa asuke kuri ibyo ngibyo and we shall ndabwiye let the Holy Spirit power into hanyuma those things, tureke n'umubiri nawo ukorweho. and we shall also let the body go along. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Amen. Aho ngaho And that's where twibuke yuko let us remember tutari twenyine. that we are not alone. Yatubwiye ngo He has told us azabana natwe He shall be with us. ntazadusiga. He will never leave us. Twabonye abayisiraheli We saw how the Israelites, bagendanaga n'igicu ku they manywa, used to walk with a cloud mu during ijoro day. bakagendana n'inkingi y'umuriro. At night, the cloud of Ibayoboye. fire, it led them. Natwe So we also, aratuyoboye He is leading us kuko yaravuze ngo because He told us nigiye kuri, that I'm the truth. kandi aravuga ngo And He again said, nzaboherereza umwuka wera I'll send you my Holy Spirit, azabayobora igihe and cyose. He will lead you in all Igihe ways. cya Yesu So in the time of Jesus, yabaga ahantu hamwe, He was in one ariko uyu munsi wa position. none But today, umwuka wera abera hose the icyarimwe. Holy Spirit is Twimike omnipresent. imbaraga z'umwuka, twimuke umwuka wera muri So twe, let us allow the Spirit to tuvuge work in umwuka us. wera, Let us speak of the Holy Spirit. tuwukongeze abandi, Let us give it to others. tuwushake, Let us seek for it. tuwubwirane, Let us speak to one another about hanyuma it. tuwugenderemo, And let us tureke walk ukorere in muri it. twebwe, And we shall let Him work in us, uyobore ubugingo bwacu so that it will lead our lives n'umwuka wacu. and our spirit, Umwuka, ubugingo n'umubiri birarindwe. our Imana spirit, ibahe our umugisha. soul, and our body. Let them be kept. Reka duhaguruke dushime Imana. Let us stand up and thank the Lord. Data wera ndagushima kubwira ijambo, Holy Father, I bless you for this word. ndagushima mwami, I thank you, O King. wavuze yuko tuzaba akanwa You say that we shall be a mouth, wera wa Isiraheli ukivugira. and you will speak unto your people. Tuzaba ibikoresho byawe, We shall be your instrument. tubumbure akanwa We shall open our lips, maze wivugire. and you, God, will speak. Mwami, Father God, mvuze ibyari biri ku mutima I wanjye. said what was in my heart. Wowe ni wowe uzi ubukene bwa buri muntu It wese. is you who knows what everyone desires. Birashoboka yuko It is possible that abenshi wenda bashobora kuba bari babizi, most of them have been knowing this. ariko uyu munsi ni uyu But munsi. today, it is today. Niko wawuremye, It is you who created it. turabyizera We ko believe in it, ukoramo ibikomeye. that you do great things Buri in this wese day. Everyone, umugerera igaburo rikwiye. you have something for Uko him. wahazaga abayisiraheli, Just as you filled aba the ariko Israelites, natwe muri iri jambo, so shall you provide buri for us. wese umuhaza
Everyone shall be filled and ukurikije inzara satisfied. n'inyota yari afite. Regarding the thirst and Utugirire hunger they neza, had, bless us, O God. uduhe umugisha. Give us your mercy. Mana ujyane n'aba ngaba barangije iteraniro rya Walk with mbere, these that have winded up with ukomeze the first data service. mwiza kubagura, Strengthen them and enlarge them. umwuka wabo urindwe, May their spirit be ubugingo kept. bwabo burindwe, May the body be, kandi may n'imibiri the yabo soul irindwe and the Mwana. body be kept, O Uduhe God. kwigira imbere Father, help us aho go forward dutunganirizwa to rwose, a place of perfection, kugira ngo tudakomeza kuba data mwiza so that mwami we shall not continue muri ya mirimo ya mbere, to be in those ku old rufatiro teachings mwami, on the foundation. uturinde mutangabugingo. Keep us, O God. Icyubahiro ni The icyawe glory is all mu yours. izina rya In Yesu, Jesus' name. amen. Amen. ISEZERANO.com